Paminaw. Nanawagan ka. Ang taxi na to, dre, lahi-lahi ang brand, lahi-lahi ang company. Oo. Lahi-lahi ang standard. Oo. Lahi-lahi color. Oo. Like amoy. Lahi-lahi amoy. Oo. Kaya ang mga taxi dre sa Davao, no? Igang. Baho. Bahog anso. Ugaw. Bahog anso. Nakasakay kog taxi padulong mig airport, bahog anso. As in, naabagani ko nasakyan, bahog ihi, gyud, dili lang kay angso. Ay, nakasakay po. May katuman to, bahog ihi. Napoy bahog anso. Niya nakakita dyan kong mineral water nga yellow. Ew! Nakakita dyan kong mineral water nga yellow ang sulod. Guys! Mayor, nanawagan me. Nga, unsa na, irregular rice. Standardized. Standardized. Oh, ang inyuhang taxis, dapat na regulation. Natay Oo. agency to check them. They have to have like a aesthetic check. Oh. Aircon check. Cleanliness check. Even hygiene check. Oh. Nga na dapat. And naba siya sinsilyo check. Ano sa man? Bawba po ng driver sometimes. Dapat na sila strap seals check. Oh, pero kung dili kasi makapalit og strap seals, pwede naman ta magdalag kuan guys, toothbrush ug toothpaste. Oh. Manot brush ka bang nagdrive?